Det er vigtigt, at vi har partnerskaber, og derfor har jeg valgt at prioritere verdensmål nummer 17, målet om partnerskab. Og det er det, fordi den opgave, vi har foran os med at nå verdensmålene, er så stor, at det kan kun nås, hvis vi har alle med. Derfor skal vi have alle parter, det er virksomheder, det er NGO'er, det er fonde, pensionsfonde, myndigheder og naturligvis regeringer til at arbejde sammen, hvis vi skal nå det, vi skal nå inden 2030. Brasilien er jo hjemsted for en af verdens allerstørste skove, nemlig Amazonas, og Rio er en af verdens megabyer. Og derfor, når byer kommer til at betyde mere og mere i fremtiden, så er det vigtigt, at vi arbejder sammen, København og Rio, at vi lærer hinanden, og vi lærer at blive bedre. Så hvis Danmark og København kan arbejde sammen med Brasilien og Rio, så skaber vi partnerskaber, der får os længere. So last week we have signed a partnership with the Danish consulate to work on the Sustainable Development Goals. Especially my office, Rio Resiliente, focuses on SDG 11 about resilient cities. And I know that the private sector in Denmark is very much knowledgeable on issues such as climate adaptation in urban spaces, energy efficiency in buildings, bioenergy. So these are things we could definitely learn from.